I poslednje u nizu sportskih manifestacija ulična trka okupila je veliki broj učesnika, ali i posmatrača. Trka je organizovana u saradnji sa vršačkim atletskih klubom 1926, a za titulu najbržeg trčalo je ukupno 73 takmičara i 19 takmičarki. Prvi u muškoj konkurenciji na cilj je stigao Marko Milanović sa vremenom od 16 minuta i 8 sekundi, dok je drugo mesto zauzeo Miloš Gašović sa samo sekundom zaostatka. Treće mesto je osvojio Nikola Ljumović sa vremenom od 18 minuta i 30 sekundi. Što se tiče ženske konkurencije, titulu najbrže takmičarke osvojila je Monika Vajda sa vremenom od 22 minuta i 5 sekundi. Druga Nataša Mesaroš sa vremenom 23 minuta 27 sekundi, dok je Samanti Gilice trebalo 24 minuta i 39 sekundi za osvojeno treće mesto. Tokom 9 dana ulične olimpijade održan je basket 3x3, potom trka biciklista i igran stoni tenis. Govorilo se o zdravom životu i važnosti bavljenja sportom. Na Gradskom jezeru održan je turnir u odbojci na pesku. U svim manifestacijama učestvovao je veliki broj mladih, a organizatori Unija studenata Vršca i ove godine uložila je dosta napora da sve bude na visokom nivou, pa su zadovoljni rezultatima. 370-80 sportista smo ukupno ugostili, preko 100 njih koji su došli sa strane, imali smo negde oko 20-30 njih koji su noćili u Vršcu, koji smo ugostili, malo ih pokazali grad, breg i ostalo. Tako da generalno, naravno da smo zadovoljni, sad moramo sesti i napraviti neki, da kažem, izveštaj naš internet, da vidimo gde smo i kako smo, ali svakako da smo nakon te ulične trke svi ostali olakšanje i evidentan osmeh na licu svakog člana je bio, pre svega zato što smo jedan veliki posao odradili. Podršku studentima u organizaciji igara pružili su i mnogi u gradu. Ono što mogu da kažem da su nam sada dosta ljudi, dosta institucija, ustanova, od pokrajinskog sekretarijata, od ministarstva, od opštine Vršac i njenih ustanova, da smo svi izašli u susret, pored toga vi kao televizija Banat, jedan od važnih medijskih sponzora, ostale televizije, portali, sponzori koji su davali što novčane, što robne, što logističku podršku. Stvarno mislim da je negdje oko, ajde da spomenem i Crveni krst i ljude koji su sa te strane bili, onda Parakat Vršac, znači jedan stvarno širok spektar od institucija, ljudi, organizacija. Zato će organizatori za narednu uličnu olimpijadu postaviti još više ciljeve, jer kažu uvek može i više i bolje.